the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura Abusia for any adofo no mema obibia akwaba ede about too much GHS so breaking news I dey abeto yap no so ena me dey ebe so much for any eti for meeting ede ekwesi kapa na ene dey nti ababeto just mo nim say eye na ye nua mo a wo mo echo eye BC ye chirima na say ye nua no mo akasa a wo mo cho eye BC ye adwada on the 14th ena wo mo start eye wo mo en social na wo mo echo na no ena ene dey ye nsem ababeto edwa eye say ye final JHS student wawo eye pre-term baby ede ato no na ade we ekoso ana say ye nsem we ekoso wo aboabo ne doma ahenkro e wo bunu region akwada wadi infinsia eye edu enu 15-year-old lady enene de wawo na emra eye kwada no eba na chese maame no wo kyerɛ eye ensohwe wo eye examination home ne no na chese kyerɛkyerɛfo a wo mo ewo honom erahye eye abaya no ede ne kɔ eye aboabo clinic eho na chese wo kɔ ya chese wo kɔ ekɔkɔ wo eye ne ba no odo se na kwara na pia no honom kokotwa eye ni ne kyirade ne hu nkro ne ba no ede efiri wo ede ema na chese ene de abaya yi wawo afa ne hu afa ne ba wasan akɔ akɔtoa eye ne nsɔhwa wo twero eye eso na eno na chese ababeto edwa se mra wo kɔ ye kokopie mu e wo suku mu honom ne ne ejai womo etwetwe no womo stigmatizing no womo achese womo etwetwe womo e dey from because na ye womo nyina wonwa say e dey wetimi anyem na wakwa wo na achese as e binum e dey twetwe na binum e dey esre no na no na mpanifo do womo no atum womo zuzu say ye saa enwama we ye den a etu dodo na e wo ye abrabom na so hu hia say ye betwetwe ye ho e dey free ye saa ye emofra yi hu ama womo afili say womo ensusu nyeden enka ye nipa ehunti ye nyan saa eye enwoma na anane ya na esu a ye dan na di emra ye mfefo akọ eye ahunhihima na se bibia to wo mo na bibia ye den esie no se ye yiyi omo emu no ye nyan emfa ento ho na ebusuafo ye free ho no ma na ye bo edi ewra eye sinitwa adwuma yeko emu Ghanaian actress anidin edi Roselyn Ngissah ene de yi chese nti ababeto edwa video circulate e wo social media say ye nua bayi wono nso so ne nsa etimi ato ebi eso a wono nso yetimi de no akwakopie mu ewo nyame ekronkron ebia chese ya wataye eye ne not kama fefefe na ni nyina eye emra wono ankasa posti eye ne traditional wear acha so wa dress in a video na wutimi hu sa so ohema nkasa enesa nkomade egugu ni nkomo enkabo egugu ni nsa so ena ebimu so enkawa ehyehyehye ne nsa ene yese de waje na tade white na ye twi nanimu na enoma gugu ni tiri so ne won kwone ba na acha so wutimi se nani age na ode eye ni video yi eto ho ena wo caption ye ewo asese thank you Jesus it is sealed we enen nsama wode etu dwa no de tu edwa abonten pe ena Ghana for say enti wo be ware na wambo de wrama ya susu ya mba mama mehwebie ya susu ya mama mehwe ye ni so ade ye ntwa ye ni so mfonyi ama ya susu ya mfa eye enwoma na gift bi ama mama mesrawo na su ni nyina mu no omo ewehye no eye congratulations wo no susu nyame etimi aye na dom ama wo no so ne nsa ato episode do na ma no eye aware mu enhira aware mu empuntu aware mu kasiye ena ebie mu nsoso no wonfa eya hobrase ena enko na mra ebinom nsoso ewehye no eye this wow ana mo congratulating no ena ebinom nsoso ede ababeto ehono mo ese
celebrities no omo sorry a womo sorry a bibia womo de to social media bibia womo de babonte enso edru womo ware edru se womo enyim edru se ye bibi na ekoso awobohu na no de womo edi esie na saa eyesu ni eban na womo dan na die no ebeye wonwa se enche womo de no ma bi bebeto wo se womo di promote womo bibi kwampo na enya de se womo ebefi womo anase womo edi womo adwen ebekoso ede ama womo anunti no dodo na ebu elfu se edru time ayesi ni twani bibi no mu premier de ne no de omde ba beto abonti obi amemehwe bi enye de emfollow womo envoting fa mo ne won kro ne ba enso eba no se aware eba no se onyem na wonyem ne won kro ne ba de na womo edi esie na eno na ebinom se ada bi o na obi be ware na won kan chewa we so ya bufo we so ya abrebo we so ya ade wo so woko ewo eho agesa akwakoye nsem aganafo etwe no se ene abasenso dodo na ena womo eni age ede ama yenu aba Roselyn Ngissah ya chese womo edi ebo na baso omhu ni se wa ya ade so wotimi edi esie na aware ni duriye ansana wodi etu edwa wo hwe SHS ni aba ya enedei wawo prethen ma chese Ghana fo ananu mfefo stigmatizing no ni ebi mu so obi nso so a waware ye no so wo no so enkrofo kase anenka wo se wonye ni se nka wo se nye se ebi nso congratulating no na eden na wo so betimi ede wadwenche afa ho ade aba fabra Tuma GH comment section na yen kan emfa emam ebi mu nso betimi follow ye we IGP Tuma GH_ midin ede ekwia sika pada sene ye besane share. Me did the Isaac Jumpo, but you from the great temple and bring one man come on here too much G8, too much. Namenso, me, I'm more fire. Too much GH. We are boy. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha. On se me catch was say, Bomaden ne too much GH. On se me kan ye nyane. Bonne pa na kase yepe wo wiase ya asonde asonde nti na Adam wo hu nyame yenu nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomode na behwe too much GH behwe na subscribe bomode o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura